Mihkhmat Futsal lani ke December Futsal Knockout Tournament kabala penlong daka Any Sports Zone Hatilang Sports Center kabala sedang nadu kakat santri guna pra arja arpusan kala poi no syak bakut haka arpau tari guna pra arja arpusan. Hakani kesngi lawan benesim benta ba redeem telang Rangïalehkai ba Mihkhmat ya ke North East United kumu Kongsan haringkat ke jinga don lang uba Robert Rentatiang unong seng ke Any Sports Zone uba Banshan Nong Klau utrai ke Tilang Sports Center nalor kiwi pan. Ke Rangïalehkai ban Korea ke nam la dua hakani kesngi kala long hapadeng ke Seven Bros Football Club persya ya ke Brock Football Club hakaba ke Seven Bros Football Club kala ra ya ke nam la du. Kini ke program kini football kini ke siaman kong giyo ban organize ban penlong hapo chong kini kemadan Tilang Sports Center bala organize rengkat bat ke Any Sports Zone hoi I ba Robert Rentatiang ide iwei founder chong ke Any Sports Zone bat ide ba ngi la chui iet ngi thup ha bat ngalalong I kum movement hakikam haki babun ki benta omdei kini ke sports ngimut dur hirupan poi sya ke football namang idei bayaran bentah kiwi pet kikam hardware bat kiwi kikam te klempoi perkat kini gisngi kindiat sngi belalet no ngi baro armut pat ni long lembaga ta kacing idei kicing su cumut cungi ni poi penman sya kani ka bentah tinget skam bagani kalong kasien pun ko lese ngindang don sibun kicing dunah ni yang tai habide beki bubun ki bentah kumno ban penyat kamtam kani ka tournaments hande nget skam pi ki bawan ban saki pi ki bawan ban don betalang bat ni pin ai lang ketiga diang pat ban ai cingmut lani bandang penbet lang IKA kicing duna pediang pedeng jungi kindiat ngan subata IP sipang ka Any Sports Zone ka keteng jonga di Robert Rentatiang ngadi founder jonga di Any Sports Zone.com kani kadai ka online platform haka bangin host ki games ki bafair nadu ka football ka cricket ki karambut bat kiwi games lingba kani ka online platform ka bang ibu ngakerman skam bagi patba kin kersan ya gani ka anysportszone.com hakaba nakaliang jungi kumba mentang idon gani campaign manong sino to drugs CS to sports ban pensyuri kena ban kinesia mentang ki sports baper ban like nyaki ki basniaw om ta bikin kiru syafrang ling baki kam ki sports sakatalan ke baki gidon ngakerman baga jing kersan ke jong piwai inang la ban penklan ya ini sportszone.com inang la ban huos ki tournament nang ni sakban haki senam thumai haki si ki por badangwan ngai skam baga jingkersan ke jongpi inang la ban le bun ki kei bakan long bakan kring ye kinong petkai kumjur kinong Rangïalehkai hakba gi kum ki rangba bar habang ipet pat ya ka Rangïalehkai futsal hapdeng ki kun samla habang ayat keleng saudong kadang kam stang bahai ka bangin nang duna ki samla Rangïalehkai futsal kalong ka skill hilat dan kam ha sibut ka skill kini dan kam ha larang ipet ceki wei pat kiri habagi Rangïalehkai yang futsal ka skill ke jongki penan kam kalong wei tenat hadu kata henry habang ipet pat ki kena jongi ngatrai kinang dunai ka skill hak futsal ground ka bang Rangïalehkai lang tournament jong futsal kata ka mga si kendiat hak jing pet ke jonga tengah kermen ba namar ba pindele futsal pindalai le pat hak wei pat kamadan bakam he ke Rangïalehkai kalap her tenre ke futsal tournament pat ngapet hagiri ki wei pat kiri ni ki skill jongki go peti ki sub jongki peti individually kalong ba fair ba tabi itenan dap dari kingkermen ban don bentalang bat pi hakani ka janmiet man sakhi kani ka final bat bagan chief guest but ningkong ngakwa ban scratch pan ki player mo nomor ba ante ki yang kila create ka beneng ba create ka ngadum penjorong show ngan keren tang kendiat bengkot tang ba ningkong ngi kun ki player gidan kam ya ka disiplin kum ki player ndai tang ki player ngan ongno ya baro langgi nomor ba ka disiplin dei ka ba kawai na ki jinglong disiplin bat penkiu yu brio naga jinglong mangkas ni kajinya jenti mangkas ni hatinu kunu ki kam hanu kunu ki liang bat nga termen ba ka disiplin ya pi kam kut tang hang ni bam tas ni kan kut ka final ngai ba pin continue ban Rangïalehkai ban laj ni ki jing sniu ba bonjat jong kani ka puthe ba mentali ka bon kini jing sniu bat ngamdon ban ong shu ngasu Kyrwoh Kyrwoh ya pi ban nang kiu bat ya kani ka final ba menta may the best team win play sibon play sibon ajar mo but tumjo ya ka Any Sports Zone ba kadang laban
penlong susu iki tournament kini ki tournament nama tang nama ta kini ki tournament si baki kenaru ki danglat na kini ki papunja ki jing pensni ya ka ni ka jela bagi ka put ka ring chungi ki pro kawe
mah cuma mau interest tomo kong marba you player berkhot hin marba kani ong ka bachi chop final ong kadi ka im chung ki player maladim don ka thong ka hinom la ramen yo chung chop namar punya first half ila sha thiap hakiwi ke game ka opponent ji kuma second half kuma i da kicing don ji ka thong ka lala ban yak interest tom lang berok khot you player wi pa wi ka laya lala ban thiap klai ka team ka lala ban yo chung chop mentah tiap tay lapor final yang jeng job kemangi terang lalu bas sedang mensiam dengan tournament hang ni mengi terang menjadi jeng job mentaro kemudian layo ke jeng job te komisi bun ya barok tim komisi bun untuk EP kemudian all the best Hakajeng kran beruba Robert Renta Tiang bat kum joru uba banshan nong klau kila ong bagajing temu ban penlong yakani ke lempung kalong ban ailat yaki samla ban pen I yaki sap hakani ke Rangïalehkai Kajing temu nak ni sport zone yang pelong ini tournament dekat kajing don dekat di banshan ibe trajo ke Tilang Sport Center kadai sebentar bangin pensiun kena ki kam sports la berlong ka football cricket community Rangïalehkai apun kasap katalan bagi don ni nak kalian ka ini sport zone ni kuat ban showcase banang promote cucu i Rio don sap te ni kenduru bat inbai i banshan ba dei trajo ni madan Tilang i ai kani ka kubuk sia ring kendet nak kaya ya ka ini sport zone ban organize ni ka first tournament nak kalian jomiru te kalong kaki bas sunat kan kari open to all tournament Tuna kaliang cungaru kumcu ni don lang kumcu imbe syuk ngai la dei ni yele kani ka cu open organize kani ka open to all knockout tournament ya kani ka December knockout tournament ken metas ni ka apa sebut tenang ni Mihkhmat dekat ke cing trilang buat i dekat any sport zone dekat bani kumni nak ni Mihkhmat telasi para samla ki badan ke cing temu ki badan ke cimut ban iem bat bandon ka cingkut cimut ke sports telasi pila ban nang update syuk ileng ba ke any sport zone ru ngini ke shanlang iwe habi dei berkam tam ingin ong see no to drugs but see yes to sports dah kani ke bentang serai kani ke di campaign ke Mihkhmat cungi kalau mengin keringi ki samla ke sports bat ompat sikiri kiri ke bentang harus di tang kini ke cimut temu cungi Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba Kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya